Bromes al túnel de vestidors, perquè segurament es pot establir diàleg en anglès entre alguns dels jugadors del Girona. El que va alinear en el partit contra el Nàpols el més titular possible. Veurem si demà atenció, perquè pot ser que hi hagi hagut un canvi d'última hora, perquè veiem Oriol Romeu jugant d'inici, Oriol Romeu a l'11 inicial. Ara descobrirem per aquí. En qualsevol cas, el Newcastle United, l'equip bueno, un jugador polivalent i per tant tant pot jugar fins i tot Porto, que últimament feia com de falta. Ander Isak a la banqueta, el que dèiem, tot menys els dos porters suplents, John Rodé. El que surt de l'11 i havia estat anunciat en un principi és Brian Hill. Per tant, 983 sigui l'himne. Comença el partit a St. James's Park. Aquest pasta Alexander Isak el coneix perfectament Porto, perquè van coincidir a la Reial Societat 3 temporades. L'home més perillós d'aquest Newcastle United. I es queda en poc angle, no s'ha atrevit a rematar. Tino Livramento prepara la rematada, no. L'assistència per Longstaff i el gol. L'assistència per Sean Longstaff, i en la primera ocasió del partit arriba el primer gol del Newcastle. Bona acció col·lectiva en les transicions, és un equip molt potent. El d'Eddie Howe va marcar 8 gols la temporada passada, contraatac, tenint només de mitjana el 52% de la possessió. Què vol dir? Que és un equip que sap córrer, que no necessita tenir gaire la pilota per crear perill, i aquí ho ha demostrat Murphy, Isak, Longstaff, 1-0. И да, може би няма да е лесен матч за Арнау Мартинес. Нов удар към врата. Per al Girona, a la frontal, la centrada, el cop de cap de Lewis Hall, Murphy cap a dins. El segon del Newcastle, després d'una pèrdua a la frontal de l'àrea, ha pogut combinar el conjunt de les Garces a l'interior de l'àrea, i tot i que la rematada de Jacob Murphy no era especialment ortodoxa, no hi ha arribat Gazzaniga, ha picat el pal abans d'entrar, i la cosa es complica de forma considerable per al conjunt de Mitchell. Abans del quart d'hora de la primera meitat, ja perd el Girona per 2-0 a St. James's Park. Автор на 3, асистира за 7. Добра възможност сега за отбора на Жирона да постигнат някакво разнообразие. Спечелена топка от Джоелинтон, след това пас на Исак към Антони Гордън. 3-0. Брилянтна контратака. Нюкасъл продължава да увеличава преднината си. Начина, по който Жирона се брани, и липсата на отговор за тази скорост и тази атрактивност в играта на Нюкасъл в атака започва да стават тревожни от гледна точка на отбора на Мичел. Топката беше загубена ето тук от Давид Лопес. Да, естествено, не можем да определим това непременно като погрешно подаване от негова страна. Исак, Арнау Мартинес също е там. Пада в наказателното поле Александър Исак. След кратко колебание все пак е отсъден на дуспа в полза на домакините, и това е шанс те да увеличат. И сега самия той застава зад бялата точка, за да изпълни дуспата. Газанига обаче спасява. След това Антони Гордън. Добра игра също него на Арнау Мартинес. Давид Лопес назад към Пауло Газанига. Ливраменто. Джейкъб Мърфи. Вече работи в пролигата на Саудитска Арабия. Антони Гордън сега центрира този... Малко не достигна на Джоелинтон да засече тази тупка и да превърне това в нов гол, след което изстрели от страна на Дан Бърн. Чудесно спасяване на Пауло Газанига. Крафт. Още веднъж чудесен футбол, извеждащо подаване към Ливраменто. Давид Лопес. Още веднъж пас зад защитата на Жирона. Пас към Ливраменто. Полп. Дан Бърн не успя да изчисти. Тони търси позиция за изстрел. Блокиране. Всички официални източници, ако изобщо можем да говорим за официални източници, което става въпрос за приятелски матч, той напусна, за да поеме Севилия. Еузебио Сакристан бе човека, който го нас... Обичайните партньори на Фабиан Шер. Но трябва да кажем, че освен това и Лойд Кели беше так отправи страхотен удар. Видяхме пак спасяване на Газанига. Тук Жоелинтон накрая все пак четвъртия гол пада. Имаше и рикошет в напречната града. Второ попадение в срещата на Шон Лонгстаф.
Ето го спасяването на Гадзанига срещу Исак. Спечелената топка в последствие от Джейкъб Мърфи. Игра много хладнокръвно, изведе с прекрасно центриране, абсолютно свободен в вратарското поле на далечната грани за отбора на Жирона. И в крайна сметка не бива да... Франсес бе отбора не на Венецуела, отбора на Канада, който е в елиминациите на турнира отстрани Венецуела, което определено беше една от изненадите. Центриране от страна на Арнол Мартинес. Там е 10 години, след като пък Мичел Гонзалес е тръгнал от Рао Валекано. Pretemporada, aquest sisè duel de la pretemporada del Girona. Ja és en marxa aquest Newcastle 4, Girona al final. Se n'ha sortit, no hi ha falta. El control de Luis Hall dins l'àrea. I Ángel, mare de Déu senyor, al final ha rematat Isaac. Ho ha fet molt per sobre. Isaac amb opció de rematar. Deixa cap a Livramento. S'ha confiat ara massa. Tino Livramento. Hem passat d'un Tsigankov que realment se'n anava a l'1 contra 1 i creàvem superioritats, en canvi... Seu 2 contra 1 molt habituals en aquest partit. Ho ha provat Oriol Romeu des de la llarga distància. Porto volia posar els temps com a atacant. De nou Sanusi, combinant amb Alexander Isaac. Pilota interceptada per Romeu, que en control d'Ivan Martí. L'obertura cap al segon pal interessant. La passada Van de Beek cap al mig. Porto que no pot rematar. Aquí la tenia el Girona per escurçar diferències. Serà servei de cantonada. Després de la de Ángel, la millor que ha tingut el conjunt de Michelin. Transicions tan ràpides i aquesta fragilitat defensiva que bé, que amb el... I Ángel cap a Porto, l'interior de l'àrea. Dan Burn davant seu, que li treu dos pams. La centrada desviada, ha hagut d'intervenir Nick Pou per enviar córner perquè aquesta pilota entrava. Bona resposta de l'exporter del Burnley. Villa. El murcià cap a Deileblin, prepara la centrada, la penja tensa, ha desviat Dunburn. Quart córner d'aquesta segona meitat a favor d'un Girona que ara sí. Joelinton busca la passada entre línies, Murphy per dins. S'ha topat amb Oriol Romeu, que li ha impedit. Llavors té aquesta habilitat que se li suposa. Bona passada aquesta, el control possiblement amb el braç per part d'Òscar Ureñas. Sí, amb el braç, l'àrbitre ho ha vist, hi havia falta. Podrà recuperar per interceptar aquesta pilota. Alexander Isaac, 4 contra 3. Ara baixen més jugadors del Girona. La rematada creuada de Jacob Murphy desviada, però quina velocitat. Quitun cap a Tino Livramento. La passada en vertical buscant Jacob Murphy. No. Més que la contra amb unes transicions molt ràpides. Aquí bé ha estat... Que bé, ara Arnau, l'assistència per Porto. No pot controlar ningú, però... Té dos jugadors al davant Blin. Ara ha trobat la línia passada cap a Solís. Aquest és Arnau, té la dreta Ivan. Ara sí que ho prova. I creïn la superioritat perquè se n'han driblat el seu rival. En canvi, que avui el Girona li ha costat molt degut a la gran intensitat al Newcastle. Isaac, fora. L'ha tingut pel cinquè. L'ex de la Real Societat no ha engaltat bé. Aquesta Jacob Murphy s'està movent. Sanusi, més de Murphy. Té Isaac a l'esquerra, més de Murphy. Ho ha fet tot sol, ha caigut, falta. I el primer d'Anthony Gordon. Atenció al llançament de la falta. Murphy buscant la col·locació, li marxa. El Societat ja és dins l'àrea, encara té la pilota als peus. L'obre cap a Sanusi buscant la rosca, el xuta. Sanusi a les mans de Gazzaniga. No era fàcil perquè ha fregat aquesta pilota a temporada i va ser el primer golejador almenys al camp de l'Olot. La centrada queda molt baixa, tocat amb el cap Luis Hall. Bà đập không đập đâu là bà vất sang chỗ khác, xong bà quét lấy cái hột ý là cái hột đầu, hột mẩy là nó già rồi nó nở trước, còn vậy là lấy vậy thôi, xong là không có để bà phơi cái kia là những cái quả non đi nó bắt đầu nó ấy đầu ghé thế nào khối đấy.